Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay nabadaong kasano tayo ngay nga agbyag ita. Kitnay, saan tayo mat amabalinti rumwar? Ay, jak abaw to yan. Jak to pa'y makapapukisan. Tanay, nakarikap mo't amin na pagpapukisan. Ay, oray kumamat numang tedda kapitan iti kanon tayo. Ay nakmandamagay. Saan amabalin na baybay anda tayo latan na matay iti bisig. Mala, ingka man nga ro damagan nga paisaw. Wine, mapan ko damagay. Una, tawan mo't dakas na no agdamag ka. Isumay. Isu nga ingkan. Ano itayan ti damagay? Na damagam ano kaano amang tedda iti tulong kada tayaw. Day talaan. Ay ka makaamukan tumutin amang nayon. Ay una niya. Sa bagay, kumpare ti kapitan. Anya ko ma, ti kabahin ka. Apay nga subli-subli ka dito barangay hall, Itakla ngay may. Ibagam nga agsubli-subli Adalang tumay ko damagain pare. Damagamaon. Manaktak. Nay kamiteng. Alan Ako damagag man, no kaano kayo amang tad ititulong. Tanay, saan kami ang makarwar pare? Hindi kaila makauray. Umay tulat ta itid ni Kwarong iti babalayon Ay, adamod gayan pare. Una. Mala, urayan mi ni Kwaraw. Urayan lulaeng, tao may daitid. Di kay nga min rumrumwar iti babalayo. Anya timbaga ni kapitan. Makaawat tayo matlaang wano anya. Urayan tayo lang kanaw tuyang. Manungay nga aldaw nga aguray tayaw. Ay, jak din namag, tagkuskusilap may. Anya mo day jayan kapitan. Di na pa'y amuti umisam mo. Kasano no umisan? Kaslamot na ituno abaka. Anya mo't day tanang ikumpara amo. Una, kaslamot baka ti payod na. Ay natuyang. Nuawan pa yung ibagbagada nga ayuda. Aging gainton sumaron no alawas. Agreklamo account. Ay una, talagang agreklamo tayaw. Wine, ang mga nukurakutin daman ay. Nagkitam jay limabas atrak, maray. Maray, nakita. Nagturong mo't iji barangay ha. Wen, tama pan ka no agi deliver iti relief goods sa maiwaras kada tayo amin. Ha? Kadan aya? Kawan, isunjur urayan tayo a relief goods. Ay na, kunamin no saanin asumangpag. Bay amaray, tasumangpag tulat tayo je balayaw dagiti relief goods yaw. Da kayo timang ipan ije balay? Ay kawan Ay sus, nagmayatan no kasta. Ay, saan kayo narumwar ije balayaw ang makipila, maray? Day tati mayat maray. Addan tulat tagtuktok ije balayaw amang yag iti relief goods. Uray saanin ngagtuktok. Tanakalukat latamot Jerry daw may nurelep ti pagsasaritaan. Masapa ang arumwar itabana. Apay amasapa ka. Agiwaras kami iti relief goods. Nasaya at mat. Tanabayagan nga urayan dagiti tattao ti relief goods. Naskan amaikan amin. Awan mapilpili. Apay nga men, nga dapilpil yun yaw. Amen, agrigrigat ita a lockdown. Isu arumbang amaikan amin. Kita lockdown lang arudan. Agbagbagyo pa'y. Dagiti kagawat ko kentano ti pagiwarase. Tanik bawal ti ako umong. Alang arod, mapankan, tapno ado ti mawarasan yaw. Kasano ti panagiwaras tayo, Angkal? Wen ngagpaiso kapitan, ibagam no anya ti aramidan tayaw. Kastoy, sakti para baon. Awan ti sabaling aramida maun. Una ta sakti kapitan. Sige kapitan, sikati para baon. Isugagyanak lang dito barangay hall Agkat anya nga ron ti aramidan mi akakagawad ngay. Da kayaw, ti agilista kadagiti maikat. Ay, day talat aramidan may. Win! Katsak nga Angkal. Anya mati aramida Tangay ada tricycle mau.
Sikan, ti para iwaras. Nagdala ka. Day talang, Uncle. Uy, hindi talaga. Apay, kunam anala ka ti agiwaras. Ay na, narigat mo tagiwaras, kwarog. Taadayaw dagiti babalay. Ha? Mahihunan niya. Nang runay di balay na tataba daw. Nagadayaw. Ewan na, kapilitan. Isu nga uray adayaw ti may sa abalay. Masapol adumanon ka. Tapno maitid mo ti relief. Unang Uncle. Ay, amukit asikaday takwaraw. Isunday to, Jerilip ba? Lino katamot adagos tiri daw yaw. Agtuktukak kumapay. Talaga ngamin apadpadaanan ka. Ay, kasta yan. Ayun gayam. Day to yan dagiti rilip yaw. Ay na, thank you, kwaraw. Indanon ka. Uray nagadayo day ti balay yaw. Ay na, ay, addan isaan ko akanan may kinibadong ka. Ay, anyang iti karga day tao, kwara. Ado kitain yaw. 2 kilo abagas, 5 noodles, ken 5 sardinas. Aps. Nay, adda pa'y bugoong. Suka ken asay. Ay na, kumpleto Dabay pospuro Ay na, nagmayatan. Ay, thank you, kwaraw. Ay, sos talaga nagsingpot ka. Sige. Mabana kaon. Tay tuloy ko pa iti agiwaras. Sige, ayun gayam. Kaanon tumanen nga iya sumaruno apa nagiwaras ma. Damaga kinanggal ko Sige, ikanda kamin tumanen Ado gayam ti itid darilip tuyang. Wan, addan to kanumanen sumaruno. Ay, rumbang laing. Tas saan tayo mo't makapagtrabaho? Taday ito'y COVID. Dayjayan ye tricycle ni Kwarog. Mapanmanen agiwaras. Nay, apay ngay ta si Mardang. Adamot nagpara alalakay. Mala, bayamaon. Pada na siguro mo't lang at tanaw. Mala, iluto mo, jerilip ta. Tamangantan. Chip, papanam. Agiwara-wara sa kiti relate. Uy, nagadua. Nagadua talaga. Nagpudot, Chip. Bumaba ka pa di ta tricycle mo. Taagpalamiis ka pa. Ayun man, tanay. Nagpudot talaga. Kat kabayatan niya agin inanata. Kat agsyatan Ganda pulutan. Kat dagita ngay nagadua dilata. Iwaras ko dagita. Kasayamot na. Uray may salaeng. Nungay madlaw ni Uncle ka. May salaeng. Saan na madlaw? Ala, mangalakan. Sa bagay, may salaang na. Ay na, agyaman kami mari Tauray adayo jay balay may. Pinatuludan da kami lapta iti relief goods. Amin tayo kat naikan, maray. Taamin tayo kat agkasapulan. Kaano manen nga jay sumaruno apa nagiwaras yu iti relief. Next week, maray. Ay na. No kasta, saan ko nga roden nga irikap jeri daw may. Narigatan no nakarikap. Amangan no panunutan ni Kwarog nga awan tao. Tuyang! Tuyang! Oh, apay At dan di Kwarog. Ingka nawatan jay itid na relief. Ay, sigay. Adon sa manantitid na kay. Nay, Kwarog, adda kagaya man. Awatan yun dahil ti relip yaw na. Iyon Ataw Ay na, thank you, Kwarog. Ay, kano ka manen amang tag? Basta, umayak tumanayin. Sigay, urayan da ka Iso da ito, yaintid ni Kwarog arilip ta. Tuyang! Wine, ay na. Adda bagas, adda dilata, ken adda pa'y noodles. Kay, maragsakan ka iti day ta? Jakat maragsakanan, kat inikanda tamanan iti kanan ta. Apay, awan madlaw mo, tuyang. Awan mag. Kagudwalangan na kilo ang pagas na ito ya. Ay, nay, may salangin na sardinas ti kargana. Ken, may salangin na noodles. Nay, kinuton pa'y.
Ay saus. Nagadungag pa'y sutikuton na. Apay nga kastoy lang ay. Hindi mo na, nagadaw. Unya raw. Ita, sagay sa. Aguray man. Nay, apay nga, timagdar ka mo tal. Mapanak agreklamo, tuyang. Ah, Tiyan mo kinisayan da. wan. Heh, Ada ng kisay. Sigurado ka, ani kapitan? sino kumapay ngay? Isulaing tiamok anatured amang kisay kadagita, tuyang. Mahilig iti subtraction na jay. Nalabsak mo't dakwarog kanda giti tanod na nga agiinom mi jay waiting shade, Maray. Ay, huwen Maray. Nakitak mo't laida idi kalman nga agiinom. Ne, kunak man no agiwarwaras da iti relief. Day tama nga rod ti amok, Maray. Apay ngay, tasabali mo ter aramidon da. Ay, masapo la maamuan ni Kapitan day ito'y ngararamidan da, Maray. Ay, wan, marikwanang. Siguradaw, saan nga ambun ni inting dayta ngar aramidan da? Agupay dagiti maiwaras arilip. Ay, naskin nga galibtak ni Kwarog nga agiwaras, tapno maiwaras dagitaw eh. Parinteng! Paray! Umay ka! Apay! Nasayat may, kada ka, paray. Kanayon nga dak dito barangay hall paray. Tane, kasapulan ang maiwaras amin dagiti relief nga daditaw. Himayak, tagreklamo ak. Maipapan ka dagiti relief nga iwarwaras yaw. Anyat ireklamo. Ay, di mo kunain adida ka inikan iti relief. Nawarasan da kami. Nagbasid mo tanyi may kadwa relief. Na, Kagudwala nga na kilo abagas. Kan sagay sa sardinas. Kan noodles sa akinutan. anya? Tingay manok. Ada? Awan may paray. Naa. Kita manday ta. At dapay gayam manok na. Katno kumplito pa iti Ricardo na. Apay nga itawan ka na kami paray. Ay, di Kwarog. Isukat, tinagiwaras. Nalabsak ida nga giinom. Anya? Mala, ingka kitain. Amangan kiday no isugi pulpulutanin dan. No maibos da iti pulutan tayo akarni ti manok. Manglukat tayo manan iti tilata. One chip, nagadaw. Sa nga tricycle ko naman. Kaslada pa'y matmangmanggag ko nga agkikiyak amanok. Kaya't mo asawain. At dapay parchen tayaw. Hoy! Parchen gayam, ah? Ha? Chip, Si kaday tanggalin tayong. Siya! Kansyak may. Ha? Tataba daw. Apay nga da kayo dito, Kapitan. Kintataba daw. Why? Taragreklamo kami. At dagayang pasuro na amanok. Nga mapay nga ngawan dimteng ka na kami. Ha? Ay, kuhamin tataba daw. Ala, awit ko raw. Ay, kuwang kail. Ay, sorry. Kuwang amain. Ala! Pinulutan may. Jay manok ka para kinitataba daw. Agsagana ka ita. Tapang-pang-uran ka. Ay, saan ka di Ay, saan? Ay, Kwarog! No para kadagiti umili, saan arumbang akisayam? Tungpalam no anya ti impatrabaho ni Kapitan Kanka. Kat di mon laukan iti kalukman. Ngamin, si kantumot laeng ti kababain. Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ng liabida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y estasyon.
Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Maribanang, addamadmadlaw ko man kada kabadong kan marituyang. Anya day taaman madlaw mo, Mare. Addan samot saan da pagkinkin na awatan nga agasawa. Ay na, Mare, gagangay day ta kadagiti agasawa. Mapadasam tumot no makiasawa ka. No, adda pa'y mangayat kan ka, Mare. Na, unay mo't daytan apa nang iruruman mo kanyak, Mare. Adda pa'y mo't siguro, Ay, Mare, huwag kang mawalan ng pag-asa. Maurnos tumot laang siguro, da pari badong kan marituyang tibagbagida. Adala siguro basit abanag asaan da apagkinkin na awatan. Unay kabatan ba daw? Nagawan kat akong sinsyamaw? Nay, apay nga agriri ka. Kat imbingayan ka mo iti masida. Agungot ka pa'y laing. Aha? Anya ngay mo't day ta imbingay mo. Saka kan ulo ti manaw. Sika, dalam kan bati ko lang kas kadalasan. Ha? Nakapilpili ka. Dayunak man lagay. Dayta. Hukwam dagita payak na. Siyak tinang pakpakan iti dayta amanaw. Siyak tinang tilaw. Urayak lang na ipadugmam. Tay boy-boy na. Pudno may. Siyak to pa'y tinang partay. Kakaasiak ang nagpuypuyot ije dalikan. Tapnula ang maanger dayta akawitan. Ita, tapan na nga nang. Si kaamin ti agsida iti lasan. Ha? Ireklamo ka kindi, Kapitan. Saanan nga umno daytoy nga aramidang badaw. Kalamabain, Mike. Daytoy labanag, ting kay reklamaw. Nay, papanam marituyang. Ay, inak man dita barangay hall maray. Inak agreklamaw. Awan tinaka-duty ita, Mare. Anya? Apay nga awan ngay. Anya ti serbiyo ang nabutusan na barangay officials no saan kayo matngag-jutay? Ay na, nagaduman ti sinaumaon kat Domingo ita, Mare. Paginanaan na kami mo't, Ay, kunak ano Lunis ita? Ay, no apay mo't ngamin Domingo ti umay mo pa nagreklamaw. Marwam mo ngaminan ni Badong, jakon maanusan ti ugaling na. Apay, nagapa kayo manan? Ay na maray, inaldaw kaming agap-apa. Ay, pudno nga rodje suspitsak ang agap-apa kayo. Pudno maray, iso asika, saan kan amakias-asawa? Sakit lang ti ulo dagitang asawa. Ay, unay kamatan. Sapay, planok ko matimaki asawa. Dis maya anak, Mike. Anya launa yan ayat ipagapapaan nyo kan ni Kabadong. No basit labanag, agpinasin siya kayo. Tata Badong, nasayatan nakita ka. Apay ko araw, inyo tibagam. Awi, sang ka ko mga ginaom. At manok aparatsinta, pulutan. Ay, agungit ni Nana Matuyang no mabarte ka ko araw. Ito lang, mate. Basit lang matinumenta. Pampayimas lang ti panangan. Ay, una niya. Intan? Ay, agunay ka. Apay, duwata lang aya.
Awisan mo ni uncle mo ah. Ay, good buyan ni Uncle Kao. Saan nga gininaom? Iswado atalaan. Oh, pachamit a good boy. Kabutang nalaang ni Antay. Enteng, anya nga jar aramidam dita. Nakatugaw ah. Nagmayat ti akoy-akoy. Nakasakdo kan? Na, Nakalampaso kan? natanagado dagita nga aramida kundong mo. Ay, ingka sumakdaw. Tapag digos mo mutlaan. Ang amsakbay dayta, aglampaso kapay. Nagrugit dayto'y balay. Ang agkuy-kuya-kuy kalapta ditan. Na, para babaunan mo't dagita ibagbagam. Na, Imbag kumaano, swelduan na. ay, tumulong kamot aka dagiti trabaho dito'y balay. Tasyak nga rod mati agluto. Ay, di mo tultuladan ni kumparim abadaw. Adi na mo at tulungan ni Marituyag. Nabarta ka din. Waraw. San pa'y tatabadaw? Aginom tapay. Naibos mo din day taarak ken pulutan. Ewan gaya man niya. Nabarta ka kasama. Kung nakanwado pa'y. Ay, agawid akaon. Kaanakan. Ah, abay ngay nawagan na iti kanakan. Kano siyak ni Kapitan Inteng. Ah? Kaanakan. Nabarta ka talagang tatabadaw. Anya. Si Kajay laki ato Paul. Nga asawa ni Nana Tuyang. Si ni tatabadaw. San asika ni Kapitan Inteng. Nagloko ka. Kapag sino ka to nakamiki din iti dayta abadaw. Ah, Hoy! Tapnoy bagaking ka ah. Siyak ni Kapitan Inteng. Kanakan ka. Di mo ipapilit no di mo kaya madanog ka. nabarta ka talagan. Kita mau. Nabasa pa hindi ta nagtugawa mau. Nagarororo din na ka. Anay mau. Sakit din si pagbalin naman na partay. Kring. Uy, Sino ka? tadi na kon mabitbit. Isak ni uncle mo. Abay nga ita. Kasla. Kaslaan niya. Kasla sa pangalimit ng di ba nagsahok? Nekat mo tingipin mo di tasakot. Anya? Yay. Kasama ngayon nga karam. Nagalasa ka hon. Ay nakita nga min dagiti tanod at dinadog na ka ni pare ba daw. In-straight na kakano. Kat natumba ka mit adagos. Kasana, ipapilit na nga iso ni Kapitan Inteng. Ipapilit na sikan, itataba daw. Anya? Ibaga nakananak ka na. Di na nagbainan. Hindi pilit ko nga iso ni tataba daw. In-straight na ka. Anay ka, eh. Nukasta, bungala ko ng kay. Uwi na. Pada kayon ka ni pare ba daw. Pakita na ito bungal mo. Makasang-sangit ak ngarunang kay. Agsatin ka. Ano lumabas nga, di balasag kat makita na ka abungal. Di awanin. Naa? Kasano nga na tayo, bungala ka. Sukatan ta itingi puntikal dingin Ay, di mo kaya tingi puntikal ding. Nuang laangan. Wano, ngipon ti oink oink. Kita day ta kinalokaw ba daw? Apay adinanog mo ni Kwaraw, Naparte ka ngaraw. Diyak ang mau tinararamid ko. Kaanakan ni Kapitan Daychay. Kasanaw no idarum na ka. Ay, tinakman butbut nga nakasta tuya. Imbis na papigsaam ti pakinakam ko. Kastamot ta ti bagbagam. Kunak ngamin kan ka, asaan ka nga agin inom iti arak. Tano mabartek ka, di mo amutar aramidan kan ibagbagam. Inawis nak ngarod ni Kwaraw.
Sigay, urayam apayaban na ka ni Kapitan. Ay, sana ka mabutay. Kunamlan na turod ka. Apay, sana nga isakay, tuyang. Ay, punaws, saan ka nga isakay? Kanayon tupay nga agawan nak iti sidaan. Kanayon naktupay apagsasawan kan apaan. Apay, tikonam, isakit ka ita. Ay, saan? Pulos ba daw makamukay ti biyag mo? Iyay. Marituyang, pagchis-chismisan da diti barangay tayo ti panangdanog ni Kabadong kan ni Kwaraw. Day tatirason no apay ajak kayat nga aginom iti arak ni Badungkaw. Talaga ngamin amang ibabain no kasta nabartuken. Managbabain mo't no saan anabartag. Angam no nabartuken, ay na, mangibabain gaya main. Ay, baka mo iti biyag na. Mare, dagiti agasawa, rumbangag tinulong da. No adda ti pakasaknan ti maysa, sulbaran da adwa. Iso tinagaramid iti kalukwan. Iraman na kidain. Ay na, kanya-kanya kami laktan, maray. Mangantayon. Naimas ti sidaan tayo ita. Apay nga naimas ti sidaan tayo itantay. Ngamen, gimagat ni uncle mo. Pinuno na jay drum iti danom. Nagbalsig pa'y. Makitab ko rin. Adon, ti pagluto ni Antem akayo. Nga ti sidaan, antay. Kukod ti baka. Ay, kanayon kumaakas ta ti sidain. Na. Apay nga ngagsangit ka, Kwarog. Yay. Apay, ada nasakit kan ka? Gagagara yun sa aman. Apay ako kuti baka, ti sidaan tayaw. Kat amoy mat ajak makakinay, kaputa bungala ka. Nauwan nga agpais. Kasanungay ba nang? Anya ngayon ti sidaan ti ka anak kakabungal. Ay. Ni uncle mo tinagpagatang, Kwarog. Ay, Kwarog. Ti sidaan mlaangan kat kapay ka na sukar. Pero wisyo at talaga dahi di abadong Pero miyanggal, pinapangit na kitikasta mo na eh. Medyo sa bali pa iti panagpalikas mo. Kasanun no susan, tinagan jay ar-armam abalasa. Di nagalas no baliksan. Awanan na, uncle. Basta ako natagaw. Susan ko naman. Tutan. Ay, madi Ay, kastoy lagan ti aramidan. Saan ka pa'y lang agar-aram Apay nga eh. Aging ga, iti saan ka makabirok, iti isukat mo itingipan mau. Di ka agar-aram. Badong! Ay, bakla lakay! Unay ka mo tentuyan. Makapakigtot ka, mate. Kasang-sangpat mo pa lang. Nakabanikas ka manay. Di ka pa'y nakainaw. Aginanak mo't ato yan. Anya nga'y tinaramid mo, taginanak ka. Siyak, napanak nakisag ka. Nagawid aklang taumayak mangan. Ayan nga'y tinlutam. Ay, iwinan niya. Pangal daw gaya, man. Sapay talaga noong nga takno kastaya mabisinak ba daw? Ay, di nakadi ko sila pa nakastatuyan. Ay, makaungatang mo tentuyang, nay. Kaya't mautagwalak. Apay ngay inalam deta rice cooker. Ibarsak ko na ito, tanay. Makaungatang mo tayo. Ay nabadong, ibatam deta rice cooker. Tapay ngay batak. Kaya't kung nga ron ngay barsak. Jak pa'y nabayadan deta igay Bombay. Dito electric pan ngay. Nabayadan ba? Ay saan? Pangasem, ibatam deta nga electric fan. Binulod ko lang deta kini Maribanang. Ay, dito ilangan malukong nga raw. Ayun, sige. Deta langan, tanalaklak ka. 52. Sigay, ibarsak mo un badong. Darasong. Makaungat ako na talaga to yan. Ay, aguray ka ta tumarayak pa'y. Nasaya at magtanakita ka dito'y maray. Ay namaray, pinanawak ni badong ko tagwalwala. Nagapa kami manun. Ay, Manain, kanayon lakit din ti panagapayaw. Papayaban ni Kapitan ni Badong mo.
Jay siguro pa ng danog na kinikwaraw. Ay, nasaya at mo't. Tauray siya. Talagang ireklamok ni Badaw. Tuyang, di naktukos ko silapan no danton ni Kapitan. Apay katasanan. Kalpasan nga pa na. Nga gwala-wala ka. Agalwad ka ita, Badaw. Saan ka tulungan? Kaya nasaya at mata si Mango ka, pare Badaw. Urayan tayo ni Kwarog. Tauray isaw. Kat umaymat ita. Sigay, Kapitan. Pangururayan kin ni Kwaraw. Palubosan nakman pa'y nga agsaw. Mala, kanya ti bagam ay. Ireklamok ni Badong. Na. Tuyang, apay nga ita itudunak mo ito nakasta. Kaslag mo't kriminalay. Ay. Una pa sumaray. Kanya ti basol ni pare Badaw. Umuna abasol na, Kapitan. Nagsida kami iti manok. Saka ulo kan payak ti kuka. Isang puro lasag. Dalam kaskada batikulag. Paray. Mabalin ka di mo tayo ngagsawak. Sige Kasano mo ngamin paray. Bungala kaon. Pag sidaan nakidain, titultulang. Paray. Pugno ba ti bagbagan ni pare Badaw? Ay na, numakalusot iti umuna akaso na kanya. Na. At dapay may kadwa abasol na. Paray, nagadumot ti basol mo. Anya ti maikadwa abasol na. Ibagamon amarito yang. Kanayon nga aginom. Numabartag. Di na ang motor aramidin na. Iyay. Isumot ti gapunan no apay nga ireklamo ni Kwarog. Kahit ang mga no paibalod na ka, gingkat malungsot ka iti pagbalodan, paray. What? Dajay lang ngay naramid ka? Malungtot ako, hindi pagbalodan, paray. Bay aman asyaktan sa uba daw. Ay, Kapitan, nadagsin sa unay mo, ti panusa para kini Badong kaw. Ang mga numabalin apasensyaan nyo pa'y laeng ita. Jak amuan ni Kwarog no pasensyaan na ni pare Badaw. Ay, tuyang. Awanan ti Badong mau no mabalodak. Agpagpagada ka moten Badaw. Ay na, Kapitan, kasarita moten ani Kwaraw. Saan nan nga ituloy nga darum ni Badong kaw? Uwan paray. Nala. Padasek to kasarita. Ano kayap na? Kunak man no di mo matdungdungwan ni pare Badaw. Panghasim paray. Marituyang. Di mat kinunam, adi mong dungdungwan ni pare Badaw. Nagkunayakan ka, Kapitan. Kinapudno na. Aging gaita. Agpinpin na tagan aging inayat kami pailaang kin ni Badong kaw. Inchinday. Ay, nanatuyang kantata Badong. Bakit kinakay kayon? Isu arong ba nga may sa kayo apagulidanan? Wano pagtuladan ti Katuan. At kinaawatan kayo, tapno naragragsak ti panaglangin nyo. Ala, sige. Diton, tinagibusan ti sabaripay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkumas apadas ti kakaysona. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Rafi Ignacio. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DCWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Ayaman kami, itingkay panagdangay. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi?
Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas, ken pakasaritaan, to'y kakaysuna. Dawanin nun bida tayo, anay! Kapitan Inteng! Madamaga na kagawad, pero may tinervyos ka. Nay, apay kwarag, anyat pa kadanagam. Hindi, bagbagada social distancing Ay na, kasapulan asaan nga agiin na si Dag. Tapno saan tayo amaakaran iti kubed? Kasanuak pa'y amakaaram nga No aday wak matibalasa nga kahit kung harmay. May samitro ko naman. Ay ipukaw mo ati kayat mo nga ibaga. Ipukaw mo ti panagaram mo, tamabalin mo ti kasta. Ha? Nagkunaking ka, saan ka makaaram, Kwaraw? Gay, dahito yung harod social distancing. Ha? Mabalakadan na ka ni kabadong. Dagita abanag ka, tiyan mo kapag laingan na. Tataba daw, kasanuak nga makaaram, no adamat social distancing. Naglaka! Ay kat ibagam nga ruden kabadong, tanay, madanagan ni Kwarog. Aguray ka pa'y mit tanay. Nagpudot ti panaway. Maray, at ka din nalamiis mo soft drinks dita? Ado may saman nga raw. Ha? Agmerinda ka pa, tataba daw? Wine, kitsi ka, timang bayad. Na, agpalibre ka pa, samon tutulungan. Imbag kumamit, ano epektif day ta nga ibagam kang kuhana? Ay, epektif No aramidin ni Kwarog da ito ibagakin kuhana. Sigurado, ngagkasardaan. Nagbiitay. Wine. Adto iti soft drinks. Aguray lain Kwarog Agpalami isak mampay. Mabit lang! Nakitam ni Badong ka, Maray? Ay na, katnuagis istambay da itay dito'y tersena. Nagkuyog dapi manaw. Sino nga'y ti kadwa na? Kan napanandangay? Nay, dagi jay daman. Kita mo. Kas lagis istoryada mat ijay sirok ti santaon, Maray. Adda ka no nga rod balakad ni kabadong. Balbalakadan na ni Kwarog. No kasano nga agaram ita ta social distancing. Day talaang ti bagana? Umadayuda pa'y iti kastaunay? Kanangag kumatakasla. Saan ka no amabalin amang ngagja ibalakad ni kabadong kankwana? Taapay ka na? Maawan ka no tibisa na. Iso mo tinangag ko pagsarsaritaan da. Iso nga'y madayuda. Awanan ti makangag iti ibagam kanyak, tataba daw. Adayutan ka dagiti tattaaw. Iso nga'y bagamon ti rumbang aramidag, tapno makaaramakaon. Kastoy na'y, Kwarog. Dumngag ka, analaing. Itay pa'y adangdanggan ka. Kastoy na'y. Hello, paray! Kumusta? Ha? Sino ti paypayapayam? Kita nga min Ni kumpare nga inteng. Nangkal mo Kasla day bagbaga na. Anya ka no ti sinsinyas na Isinsinyas na mati inaum tata? Ha? Kasla da baso di man nanay? Ha? Ayuwi na niya. Kaglaing ka nga agsinyasay. Paiman tao masidagak. Ha? Ay, di mo pa imbaga di ko na mga ibagam? Mabit lang. Importante iti bagak ka ni Uncle Mau. Enderisado ak amakaam mo. Noan niya ti balakad ni kabadong kan kakwarog. Sana na ibaga kanyak ti rumbang nga ibaga na? Nay, apay ngay. Kaimadayo kayo pa nagsarita. Kasanaw? Inayaban mo't ni Uncle Kao? Na, no kasta. Pimanaw, adi na pa'y naibagaday jay. Uwin nga raw. Ay, sa bagay, adu pa'y taal daw kwarog. Di ka madanagan, makaaram kan tulat ta. Apay Inteng,
An-anwam dagita baso kan picture. Ay agmerienda kami man kani parik abadong ijarwar. Na, anya ay ati meriendaan yaw. Ay amumo na. Di yun tumanan amo ti lubong yun, numabartek kayo. Ay da, italain. Pagbigyan na kami mutin, dungo. Agawid ka matla dagos Na. Saan kang agpakpakarabi Ewan, pampaimas la ititurog. Tayo naman mi. Paray, problemado may di kwaraw aka na kam. Naawan matemok a problema na. Anya ka na. Problema na kanaw no kasano ti agaram. Tanay, at damot social distancing. Na, Ha? ay na. Kaya nagkatawa ka paray. Aguray ka. Isa takpan. Amam, nalakalang ti solusyon day ta. Kit apay ngay nga rod, asaan mo mo't matulungan? Kit sika, tinarwam iti day ta banag. Nalakalaan nga rod. Aginom ka pa'y Ala day to, kinarga day ta. Ay na, Kasta! mayatay. Nay, apay ay. Apay, Pag-rikos-rikos mo, hindi pa nakita paray. nagbit ka mo't natamaan. Ay, maulawaksan paray. Saan ata ni ano pa tayo inuman ta? Di ta pa'y nagudgudo Ng balakadam di ka anak kam paray. No problem. Kasla na barta ka na. Natama anak mo, tangensyat ko paray. Ay, no kaya ko Awanan. itulod kan. Umay kan. Mala, istulod na nga rodin paray. Wen, next time to nga ginom ta. Warog, ingka man surutan ni uncle mo iti na ginumanda ka ni pari badong. Ha? Saan pa nag-away? Rabiin, katawan pa'y laeng. Ang mga nutila man na nagturturungan nan. Ayan nga rin ti flashlight yaw. Tainak man sukunain. At toy, imbagak nga men asaanin nga agin inom. Tadi na ang muti agawid no kasdya ang mabartag. Ang napanmatlat na ginom iti ara. Nakasagpatan dito balay. Itulod nagmatan ni Jay balay mi nagkidamatan. Ay! Psst! Pare! Ito! Agurokan. Ay na, agawid man lang agmaymasan. Luwi ka ni pare ba daw? Nabarantag kay di rabi ang kail. Napuutam ka din ngay niyawid kay di balayaw. Inyawid na kaya? Unang kail. Binagkat kan tubay. Ay, sasawabit. Kabailakmat nga agawid, uray na bartekak. Ay, aguray ka. Nadakamat-mat ni pare ba daw? Problemado ka. Ha? Imbaga namanan kan ka. Secret milaan kumatay jay. Kat na kunana. Problema ka no ni Kwarog no kasano nga agaran kunana. Uray saan ako nabalakadan ang kail. Palpak tumot lang ti balakad mau. At ada apalpak ano ni pare ba dong timang balakad kan ka? Apayan ako namday ta. Anya mo tiyan muna iti panagaram ay dayjay. Idi baro ka may. Di na pa maiturod may. Ti agay labyaw. Iti sangwanan ti balasag. Ha? Ay, takrot nga rod ano kasta. Ay, perme! Idi nagaram kanina na matuyang. Among ti naramid na. Anya ang kail. Idi nangala iti sabong ti Rose. Una nga isagot na ka ni Marituyang. Amom ka day. Anatin nag-amin a petals na ultimo bulong, Jeros. Imposible mo tanday ta. Ay, uwin! Permi ngamin ti pigir-gir na. Kitaan. Dayjay, timang balakad kan ka. Saan nga roda ng kail? Si kalangan ti pagpabalakada. Ay, uwin! Kasta! Anya nga ro ti aramida, tapno makaramak. Kidayam lang di balasang. Kidayak lang? Sumat. Day tati mayat nga aramidam ko raw. Kidayam unli. Sige man, ipadas kong tuman day ta.
Inak man nagkita iti balasang akid na yak. Ay, una yan nabartag ko dirabe ito yan. Ha? Imbag ata nakaawid ka pa'y. Wain, intulod nak ni parik nga inteng. Di ka lang mabain. Aginom ka, aging gaadi mo amo ti paghawidam. Ayun gayam, jakon na balakadan ni Kwarog. Napingag pabalakad. Di mo to pa'y mabalakadan tabakim. Aguray ka, tarumwarak man. Nasken na mabalakadak ni Kwarog. Inkarikit kinkwana, abalakada, sa inlibrinak ti soft drinks. Nagpaili da kapitan kan Kwarog, kabadong. Naglugan da iji tricycle ni Kwarog. Ay sayang, jak na sambaut. Ne, apay aya? Asino ti samsambutam? Ni Kwarog balakadak ko ma. No kasanaw ti panagarim na. Ay, apay nga minadi mo imbagay ti kalman. Binartag na nga raw ni Kapitan Inteng. Isuan na lipata. Anya ko mga minaya ti ibalakad mo kang kuana. Secret! Jak ibagbaga. Ang mga numasukal. Kit mapukaw ti bilag na. Isu a secret lang eh. Ay, apay nga adito'y matsangwanan ti eskwela at tinang isardagam iti tricycle mo. Dito yung arod tayo ti balasang akayat kong arman. Ay, laglagi pa yung social distancing Sana mabalin nga sitcam ti chicks. Kidayang kalaan. Agpakyut ka ba sit? Kasto na Ha? Kita ang tirupak. Kirim-kirim ka man. Saka umisam. Kasta ti pa nagpakyut iti balasang. Sa mundo kidayan akasto. Yap! Oh. Sa pa'y adda ba bakit nga aglaklako iti inling ta ama isdi tawi? Wow, sige, agkikita tayo ito intong bigat. Ay, nagpintasan. Kidayamon! Ha? Sige. Kidayak akas tay. Pasan? Kidayan pa'y. Masapay. Agpakyut ka. Kasta, agpakyut ka. Ha? Ay, sus. Di malikod matang. Na, Pimanawang. Dasungan. Hello? Ay, Amo ka siya ti kid-kid ay. na. Ang kahil. Di masidag ba't tayo taglaklako iti mais? Ay, Balasa nga. kwaraw. Umay ka ata ang date na. Ay, sus. Nangkal ko ti kadit mau. Di ta kayaw. Asi kagaya. Ay, sus. Panawat ka. Kwaraw, apay adi mo kaduan nagawid ni uncle mo. Kwa. Nagbati antay. Sa dino, kan nakiinom ka di manan? Kwa. Ay, salbag ka, kwaraw. Pinanawan na ka. Kwa kan. Permi ataray ka. Apay ang nagtaray ka? Hindi kwaraw Kanidayan na din. Jay bakbakatan. Sinurot ko lang matimbalakad mau. Palpak man. Ay, anya ngamin nga ti amon ni uncle mo. Mangan laeng matipaglaingan na. Kwarog, nasayatan nakita ka dito'y sirok ti Santaol. Malmal dayak unay. Tataba daw. Apay ngay. Nanay. Kaslapay makalwa kang agpaisaw. Sinurot ko dyan balakad ni uncle kao. Tapno makaramak iti balasang. Ay, palpak nga raw no kasta. Awan la bilib ko kani uncle mo no inareman ti pagsasaritaan, Kwarog. Untata, talaga apalpak. Kunakun kay. Apay nga minasinurot mo ti balakad ni uncle mo ngay. Kitadak mo tamang balakad kin ka. Sa bagay, hindi pa lang nga kanayon apalpak dagiti balakad ni uncle kanyak. Di na nga minamo ti agarem. Nangro na ita, a social distancing. Ad-adda na saan na nga mo. Sigurado ka nga raw na may ti ibalakad mau? Ay, sigurado, Kwarog. Awan na pulos palpak na dayto. Ibagam nga raw danuan niya dayta. Kastoy na Kiddayam lang, di balasang. Ha? Weng, naglaka. Kiddayam lang nga kastoy.
Ingatom di may sa akiday mau. Ah, Sa amon to ipababa di may sa akiday mau. Kasoy. Haw. Pakada kayo iti balakad kini Uncle Kaw. Ha. Palpak kayo ato ha. Awan bilib ko kada kayaw. Ay na, kuharog. Si kalatang aminin ti makaammo amang diskarte no kasano ka nga agaram. Saan mo na masapul kang pabalakad kada tatabadong kan kapitan? Ala, sige. Didon, tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Rafi Ignacio. May sapay ang asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Maray, agpalodak man, tag-video call kami ton madamdama ije kaanakan ni Badong ko nga aday ije abroad. Anya ti bagajay ka anak kam ayamaray? Damagan na siguro no addan di impaw it na package tanay. Awan pa'y mag. Ay sos, awanan tilod kaw, naibusay. Ay na, kasano nga tadaitan. Jak nga rod maawagan no awan lod kaw. Ne, maray, adamat si Mardeng atrak ije sa hangot ti balayaw. Ay sos, isunsanday ta di agi deliver iti package, maray. Ay, ala, ingka nga rodan. Isun sang agpaysaw na. Yahoo! Imported nga anak timpaw ay di ka nakaktuyang. Ay, kukwak mo't day tabang banglun Wayne, kukwam lang day ta. Kun uray day to'y pangkilikilay. Kukwakaw. Wayne, kukwam amin dagita. Pagan ano nga himoy dagita. Ay na, imbag man tanalagip na kaapinaw itang di ka nakam. Paiki din na saan ngay. Kutsyak tinagaw awerkin kwa na iday. Siyak pa'y tinang suksukat ti daya perna. Ala. Angam, naguray ka. Pangipanam ngay day taara. Ay kit idulin ko Inumin mintaw kini kumpare ngayon tay. Antay, ni Uncle ngay. Ay, di mo asit gan, taagong ungay. Agong unget mananain. Wen, nagado nga minti problema dito yung barangay. Inaldaw nga dagreklamaw. Ay, jak nga rod asit gan no kasta. Ay, wen saan pa'y laeng? Tatalaga, anaungat ita ni uncle mo. Nang runa ta di nang deng apapaya kan sardinas ti sidaun may. Ay, karkaron nga agunget no kasta, antay. Inak nga rodain. Ay, mangan kan adito balay. Saanain? Saan mo't anaimas ti si Danyaw? Nga Ayan na ni Uncle Mau Kwarag. Day di balay da. Tainak man bisitaing. Uy, saan ka mapmapan? Ha? Tapay asana ka mapan. Kitnay, makalawas saan kami nagkitkita kini kumpare ngayon tay. Napudot ti ulo na ita. Ha? Apay ka now?
Nagado kami na problema dito yung barangay. Ay nakasta talaga. Adaya mo't barangay nga awan problema na. Nang runa kat dinengdeng apapaya ti si daeng ta. Ay, diyan nga roden mapan. Ito naman minsan taon. Unta ta. Ang mga numahay blood numakita na day tarupan. Maray, apay anak ka ba nikas ni Kapitan Ijay igid ti kalsada? Ay, kasano ay amare kat dinadaal dagiti tattao jay inaramid mi nga alad. Isumanan ti paghayhay bladan nan. Kita maray nagatidugan ti sungo na. Ay, pagsasawan naman ng dagiti masabat na tattao. Ay, awan ngamin ka ti disiplina dagiti bumarangay. Inal daw ang ma-stress ni Kapitan. Kaasimay, mare. Ay, rumbang asaan nga agpa-stress ni Kapitan. Tay sumulaang ti kaasay. Ay kat, anya nga ti karga di package siya naawat yung mare. Ay na, adda istit side nga arak. Dilata kas kada sabon. Ay na, nagswerte kayo meten mare. Taada ka anakan nyo ija abroad. Saan na kayo amalipatan ah? Ay, yan nan ngay. Nangikabila kaon. Yak mamalagi pa yun. Ay na ba daw, apay ay apumanag na ka. Agdal na ka man. Ada nga rod berbero kahit nakita di state side nga arak. Kano indulin mo? Ha? Indulin ko nga raw. Kung jak mamalagim no sa dino ng idulina kaon. Ay kabaw alaklakayan. Dayjay man ni aw. Ha? Ay adamo lagayam di ta kabinay. Ay, jak nakita. Apay nga alaaw. Paano magman ni kumpare ka kapitan? Agong ungit ka no kahit. Ay na, maikat ay ati unget na. No pa inumam. Ay, bareng tuyang. Ang mga no daytoy lang ti kaya na. Arak! Pare, siguro gayam ti tataulan ti asaw. Wen maray, umayak man. Ada ni kapitan. Adda, ay dumanon kalata Ay, anya nga dita awit mo, pare ba daw? Stage side nga arak na ito'y maray. Inumin mi man kininteng. Ala bareng saanan nga agong ungat ni Inteng. Maray! Parindeng! Adak! Ay, agong ungita. Ha? Apay na may ka. Si kaki di mo't paray. Ipuspon mo ba ilaan ti panagungit mo? Apay na ipuspon ko kat baka ungitak nga ron. Nagungit kantaw nintun Sabado paray. Anya itan aya. Lunes. Ha? Lunisam kida, ti agong ungay. Awan na. May sa alawas ang mapirdi ti aldaw mau. Yan. Kain tapno saan ka agong ungit paray? Aginom ta. Anya? Stick side nga arak na ita paray. Man ti makaraman ti kakasta nga arak paray. Ay, lukatam nga ron. Agong ungat pailaang ni Kapitan, maray. Saanan, marikwanang. Binisita nga ni pare badong. Kat adda awit na nga stateside nga arak. Iso tinagsang wanda. Ay mayat ano kasta? Wen. Nangig ko ti pagsarsarita anda nga ipostpone pailaang ni Inteng ti agungay. Ha? Kahit impuspon na? Wen kat makalawas asaan nga agungat ni Inteng. Ne, mayat maray. Medyo mabayag asaan nga agungay. Angkal, nagadumanan dagiti pasaway nga giwara iti basura. Ha? Agkat katawa ka, Angkal. Daragsakat nga ron. Saan ka nga agungat iti imbaga? Ay, jak pa agungat ita. Itong Sabado nga agungat ita. Ha? Mabalin nga ama ipuspon ti panagungay. Kat kasano nga rod dagiti nagiwara iti basura iti plaza. Pasensyaan tapay la ita. Namin adun na pinaspasensyaan tayo ita. Ay, basta bay amon ta itong Sabado ti panagungat ko. Mabayag pa'y ang arod ang kail. Martis pa'y la ita. Maribana, kita mo.
Nagasasok iti arubayan da marituyang kan kabadaw. Amangan no agpupuor damanen iti basura. Ay, apay, sanda nga amaw, maiparit tagpuor iti basura iti arubayan. Ay na mare, uray no ammuda. Aramidan dalata, uray pa'y bawal. Ay, masapula maamuan ni Kapitan daytoy, tapnoong tan na ida. Ungtan na laang ida. Ay, rumbang apagmultaan na ah. Ag-session kamin tulaang Ibagak day tangar aramidan da. Ay, si kabadaw. Apay apinuuram ti basura di talikod ti balay. Apay aya, Kano bawal dayta? Agungot dagiti opisyal. masaduta nga rod amang isina-sina kadagiti basura. Iso a pinuura kaon. Kasano ngay no pagmultaan na ni Kapitan? Sana mapasamak dayta. Danag mo na ya. Agungot tumanan. Ako ngita sasawam. Paino maglang ti stage side nga arak. May katan tiyong na. Anya? Ado pa'y kay di at tinabate nga stage side nga arak. Iso, tinumin may. Puspon ko pa lang tagungot. Para. Buwan paray. Rumbang lang may pospon mo. Yan agasam nga. Stage side manan nga arak tininumin ta. Ada pa'y pulutan ta. Fine, adobo. Anitib amanaw. Naglengag tukman ituyang mo iti manok na pulutan na. Nakita na kami na sipsiputak dyan manok na talikodan ti balay. Iso at tiniliw na mutay. Ay nalang at talaga ni Maray Tuyang. Kasmadlakan ka. Nalaing ka iti kalokohan. Ha? Maginom taki day paray. Kang, i-report ko kan ka. Anya day ta? Nagado ti mapukpukawan iti manok dito yung kabildatan. Anya? Unang kang, ado ti agrek-reklamaw. Anya nga ti aramidan yung atanaw. Agron-ronda kami man. Nung talaga nasiglat yag tatakaw iti manok. Magungitak sa manin to kastoy. Di mo't ko na mga ipuspon mo pa iti agungait. Tapi nainom na ka man ni tatabadong iti street side nga ara. Ay, sa bagay, anya. Bayamang kang, taramidan mi ti amin nakabalan may. Tapno matiliw dahi dyan agtatakaw iti manaw. Na may saak dahi dyan nga inting batingteng. Tiyan mo na, karni ti banyas. Karni gayam ti manok, di pinulutan may. Nay, badaw. Asino di kasarsaritam dita? Dahil to'y bagay, nanaragsakak to yan. Apay naragsak ka. Ano ti rason, no apay naragsakak to yan? Umuna, namatay ni kumpare nga inting. Akar ni ti banyas ni pinulutan may. San na nga mau? Akar ni ti manok na jay. Katno impapartimpay kanyak je manaw. Siyak tinangadubaw. May kadwa. Gapo, takanayon ko amapan pa inuman ti stage side nga arak. Ita, sanay ngagong ungay. Iso mabalin ko lat timang tiliw-tiliw ti manok ti karuba. Kan mabalin talatamatan ti agpuor iti basura di talikod ti balay. Exactly to yan. Naglaing kan. Ilutom nga rodan ginatiliw ko amanaw. Anya nga iti kayat mo alutaw. Sinabawan latan to yan. Ay na, maribanang. Dakkel manen aparikot ti sangsangwan ti barangay tayo. Anya ngay maninday ta adakkel aparikot. Ay, addaman agtatakaw iti manuken, mare. Manon a manok ti mapukpukaw. Dayta ti rason no apay nga inkulong ko aminen ataraken mi amanog. Makaunget manen ni Kapitan no kastoy. Sigurado nga ipabalod na tagtatakaw no maaktuan na. Rumbang laang amadusa no asino man dayta nga agtatakaw. Apay nga men asaan nga agtarakan? Dayta latan mang namnam ay ti kayat na. Isu ano maamuan no asino dayta? Rumbang laang amadusa. Apay pinayaban na kami at tanod mo, Chip. Bagam. Agronda tayo ka na, kunan ni Uncle ka. Kunak man no, giinom tayo latan, Chip.
Puspon pa ilaan ka no ti pa nagiinom tayo. Agtrabaho tayo kit na eh. Agronda tayo inton rabi ay. Saan lano rabi eh? Inton sumarunupay arabi eh. Ay. Ket inton sumaruno pa arabi ay. Saan ton? Nas ka na matiliw tayo ti agtatakaw iti manaw. Tak ti panagino. Taga kabildatan mo tla tak takaw. Nagturod ket daytan ngagtatakaw.